Pentecost program clear to te chibaivek ule Lalrindiki kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thleri ni longai thlang u shwai du te rongbol na longai thamasa ila General Superintendent Reverend Peter in Omatsuan October ninga inrin ni hian chungtlang kaushan biak in thar honna le pathian hina hlanna aneidona pathiani thleng achamang chungtlang biak in honna program hi General Treasurer Reverend Zoram Tharan ahman puibok donani Mizoram UPC Sunday School Department Rorel na Sangber General Board su October ni nilai ni khan Mizoram UPC Conference Hall zonwama anchukhoma Sunday School Department malang na turpoi mo tak anrel he chutkhom hi upalan ntwanga changte Chairman General Sunday School Department sona kai shwaya kumsangni somni panga budget ba ka agenda somni Rorel inkhom a hian chhopchwa ani Sunday School Department General Board Swan Mizoram UPC Kaushan Nwai no pang Sunday School Shanala Kalpui Lole Sunday Chuma Sunday School Nei Lau Kaushan Ten Kumsangni Somthu Machanga Anne Nge Theinana Malak Andrela Sunday School Hall Sakchan Puina General Sunday School in a pek chinte chuti sante Puiting Sunday School Zirlai Bua Kaushan in so nge na lam hoya tam the angber zirni se ti chu General Sunday School Board Rorel lang sarzwal ti anni Mizoram UPC General Sunday School Board Rorel khoma hian kumsangni somni panga puiting Sunday School Zirlai Bu Sam Bu Zirna Reverend Arlal Dongliana Ziak chu Reverend Peter in Oma General Superintendent Mizoram UPC cholatlang zara Sunday School Report Reverend HT Vanel Engmoya Secretary General Sunday School Department ne na changin ngai thakani bokani kumsangni somni pali General Assembly thushil tuatan puipa committee chuan hengmi te hi anruat Zirtop zanin khoma Reverend C Ramsang Vora Bongkon Bialtu Indrini zanin khoma ALJC changin Reverend Jeremy Lilang Pathiani choma in khoma Reverend Zoram Thara General Treasurer Pathiani chonu in khoma upake Vanel Ven Delhi Pathiani zan in khoma upala Zirliana Executive Chairman General Assembly Revival in khom hi Reverend Peter in Oma General Superintendent in Nakai Shwaidona Pathiani choma in khoma hian ordination service nei bukang Mizoram UPC Puipa Committee Rahman na angin October ni thumle ni li ni ngani le zirtop zan khan aizole lunglei khuchunga Pastor Bel Shangshanga financial campaign ne ni a planning and financial board in sem darin he hun hi an manpui bazar biala upala Zirliana executive chairman Bethlehem biala Reverend Peter in Oma Bongkon biala upala du saka Bungkon biala Reverend H Silal Thamwana Chaltlang biala Reverend Tilal Dingliana Solmun biala Reverend Zoram Thara Dinthar biala Lelram Chuanga Dutlang biala Reverend Tilal Dingliana Headquarters biala Upa Soihlira Chuampui biala Reverend P Bilal Muliana Zemambok biala Reverend Zoram Thara Lunglei Rasiveng biala Reverend C Lian Sangale Lunglei South biala Upa Lezar Liana Ten financial campaign hi an nei pui ani October tha changhian Mizoram UPC district shangshang in khopui manchanani dona amma sabiratan October ni som pakhada changani som pathum chung hian Tuicharal district le Tripura district in khopui anneyang puipale department secretary ten district in khopui hetiang hian manpuyang Tuicharal district upala Zirliana executive chairman Tripura district Reverend Zoram Thara general treasurer North Mizoram district Reverend Zoram Thara general treasurer Serchhip District Upala Zirliana Executive Chairman Manipur District Reverend Lalrod Fela Secretary General Missions Department Lunglei District Reverend C Lian Sang Area Secretary Marthang District Reverend Peter in Oma General Superintendent Siaha District Reverend Tilal Dingliana General Secretary Marthak District Reverend Tilal Dingliana General Secretary Kothang District Reverend Peter in Oma General Superintendent Ramthar District Upala Zirliana Executive Chairman Longtai District Reverend Zoram Thara General Treasurer Tenant Manpuido nani Bial chung rongbol na longai thak chun zamila Aibok Bial PYD seminar kam revival tuang taka manzo ani Aibok Bial PYD te chuan an bialing khompui rorel na bo zuin September ni somni pariat inri ni changkhan sialsu kaushan biak ina bial hwap seminar kam revival an manga inri ni chuna inral ri na ti thupui Upa R Valerwata President General PYD zia mangin seminar aneya Upa mal som dongliana chu resource person ni in chalai mi somni chuang he huna hian an tel September ni somni pariat inri ni zana changa pathiani zan thlengkhan revival in khoman nei chunjom boka revival a hian tirko kelal thansanga mualung thu chu speaker ani
Aibok bial PYD seminar kam revival hi hlim takaman ni in pathian tharau thiang hlim ompuina hnuaya chalai kal khom ten revival hi hlotling takin an mangzo thei ani Aibok bial chung chak kaushana le rosanga le chian te rong bol na kal zela September ni somthum thochan ni khan ran tala pathian choi moina ne ni a le rosanga zema bok chuan thushil rong bol na nein kaushan hoten pathian bek in khom revival nen hlim takin an mang ani Assam kachara ngen te khwa a mithar somni pakhat Mizoram UPC a lomlu ani ngen te khwa a hian kaushana din theinan haflong bial chunga mualian kaushan de chuan na sataka ma la in sumle pai ba ka tha inge muzat an senga hunrei tak ma an lak nuwa September ni somni pariat indrini zan khan ngen te khola chuan kaushan din phalna ape a bek in muntur de poti fel ngal ani a Mizoram UPC zom du mi somni pakhat te chu atuk September ni somni pakwa pathiani khan haflong bial tu Reverend Lian Kholal Singh Son chuan Mizoram UPC member ni turin alom luta kaushan shwai tu tur te herwan ngal ani ngen te khwa mithar lom lu na hi molen kaushana changin manpui tu an chatem hle a molen khwa hian General Headquarters in a roi lai mek full time evangelist tirgolal thuthlunga chu rongboli na ommek boka molen kaushan te hian ngen te kaushan ding thar hne na bek in dar le khwang te an pe bok ani Longtlai District Shwai tu chuan September ni somni pariat changani somni pakwa pathiani mangkhan Diltlang South antloa kaushan hoten en pathian bek in khom an nei Indonesiana District Treasurer Upake Rosie kanhena changin kaushan hi Krista taksa ti thupui manga sarmon nga ithlakani a pathiani choma a District Superintendent Reverend Keril Ompuyan kaushan vanram ti thupui mangin thushil rongbolna anei boka pathiani zan inkhoma District Chairman Upaje kap chungnungan nangmal somna ni angche ti mangin sarmon ro pui takkal khom te riboka Diltlang South kaushan ten hlok thlak an ti hle a Longtlai District Shwai tu ten an tlo chu an chungan lom hle ani Chonhmun bial ainon veng kaushana September ni somni pakwa pathiani chokma khan kaushanin khoma mithar pakhat chu Reverend Arlal Dong Lianan Mizoram UPC a alom luta inkhom ban alelpa iswang minga swanga idamna baptisma bial tu pastor hian mithar hi achantir ngalani September ni somni pariat indrini khan ainon veng kaushana hian pathian ne na lom thu soi choi moina ne ni a Pastor Zion Ramngaya khozol veng tharbial tu chu speaker ani a pathiani zan thleng khan revival man sunzom ni in bial chung le pona changin chim tu an chanhem chin hle ani Solmun bial tu iwa mid preaching point ta October ni nilai ni zan khan Reverend Arlal Dong Liana bial tu pastor chu mithar pani de chu kaushan danga changi Mizoram UPC a alom lu tani West Phailing bial Sunday School in khompui voi khatna tluang taka manzo ani September ni somni pasari changani somni pakwa pathiani mangkhan West Phailing bial Sunday School in khompui hi West Phailing kaushan biak ina man ani a General Sunday School Department Secretary Reverend HT Vanal Engmoya na manpuya ani hizai thia mimi vanal shati kolasible tirkola rongbola thingsul thyatin an joy o mani West Phailing bial Sunday School in khompui hi zirtop zan khan revival a bulchan ani a indrini chokmadar somle chan vechangin seminar an nei boka Reverend HT Vanal Engmoya chu resource person ani a Sunday School poimo na le zirtir tu tere zirlai te mo phurna ti thupui mangin paper an zir hova indrini chotnuwa bial Sunday School ro relin khoman nei chunzom ani indrini zana revival program man chunzom le ani a unawnu mimi valal shatin zai rongbol na nein Reverend HT Vanal Engmoya thushil rongbol na ane ani September ni somni pakwa pathiani choma inkhoma no pangle puitling Sunday School ten inti siakna aneya member baural unawnu Vanal ringi intermediate department su na hun manani bo West Phailing bial Sunday School in khompui hian pathiani chahnu changin revival program man sunzamani a pathiani zana lo man semna nein in khompui hi September ni somni pakwa pathiani zan hian a chiak ani Lunglei Rasiveng bial chuan September ni somni pasari changani somni pakwa pathiani mangkhan Rasiveng biak ina revival kam seminar an manga zirtop zana unaw nulal mingliani bial eledi president iduni zana upa petera bial ram team chairman pathiani choma a Reverend Lalngai zwala bial tu pastor pathiani chhnuwa tirkauti silal chhonzawa bial PYD president le pathiani zana upa efla nunzira bial chairman de chan thushil rongbolna annei Indini chuna seminar an neya Reverend Lalngai zwala bial tu pastor chu resource person ani paper pathum thushil tu te pol big le bial chungin en kolna konga poimo shang se son chu malama anzir hova chonulama sumle pailam ti thupui mangin paper anzir hole ani
seminar hilung leira siveng bial chunga kaushan committee chin rongbol tu zongzong department shang bial le twal chunga ni na nei zongzong te pola bot se ni a seminar tel hi an chanem hle ani Chal tlang bial chunga kaushan te chuan beirwal tluang takin an hmang zawa chan Mari West kaushan a September thla khan kar ni chung biakin a beirwal an neya September tha chan vetnulama upa bial chena chungchai rongbol na an nei chun zom ani Ramhun Sports Complex kaushan te po in beirwal chukar ni chung biakin a hmangin September ni somni pare ta changani somni pa ko chung khan Home Crusade den senin Revival Crusade an nei boka Reverend Cyril Ompuya ATI lecturer chu speaker a hmangin ATI zirla engim muzatin an choi oma larwat sangidin thar chuan zai rongbol na anei chin boka ani baka hian vanal ngai le lal than moya dur tlang te po in zai rongbol na an nei ani Ramhun Sports Complex kaushan te hian September ni somthum zan khan beirwal le Home Crusade khar na hun in common nei bok ani Saltang kaushana po kar ni chung biak ina beirwal thupui zir hawani a beirwal an nei zo nu hian revival in khom ni chun zamin September ni som ni pakhat in rin ni khan pathian ni na lom thu soi choi moina pisang chungi upala thamon namte no chuan aneya tirko Emmanuel Ramthar nga ka chu speaker ani September ni somni pareta changani somni pakwa pathiani mangkhan vaireng te headquarters kaushan biak ina vaireng te bel led malak na in revival in combat sa ni a tirko cholen mingmon at solmun aizol su speaker ni in Emily Ladin sangin elel fakomiten zairong bolna an nei china he revival a chang hian tharau thiang ni baptism la changlo ten an changa hlok thak an ti hle ani He revival limna kal zela hian tum ni somthum thochan ni khan vaireng ti kaushan chuan pathian choi moina an nei chun zama tirko cholan hming moanan thushi rongbol na nei chun zamin vaireng ti bial chung kaushan atangin chim tu an chanhem hle a kolasi biala changpo in man pui tu enge mozat anom bok ani North Van Lai Phai Bial Leilet Kaushana September ni somni pariat in rin ni khan unaw nulal fak moi de chung kwa chuan pathian hin alom thu soi choi moi na anneya upa rin tluang North Van Lai Phai chu speaker ani a unaw nulal tlan sa in zai rong bol na aneya pathian choi moi na hi kaushan hoden lim takin an manga tharau thiang lim na tho na sataka thlengin September ni somni pasari zirtop zana chang khan kaushan hoden revival in common nei chana helim na kal zel a hian September ni somthum thochani zan thleng khan revival in common nei chunzama thule tharawa hlok thakan ti hle a he hun an man chung hian pathiani chama in khom bana baptisma khur honani a tirkau kelarem zwalan mi pali lalpa iswa mingin swanga idamna baptisma chantirani ni somni pakwa thakwa sang ni somni pali zigin khoma samsung revival team te rongbol nakal zela member pathum salom kaushan roi turin kaushan chairman reverend arlal thantwang chonalom lu tani Samsung revival team te hian bongkon bial shalom kaushana rongbol na anei megani Serchi bial malang na in September ni somni pasari jangani somni pakwa pathiani mangkhan revival crusade bot sayani a tirkosi vanal mudika chu speaker ani Serchi bial revival crusade hi pathian ompuina noya lotling takin an manga herim nakal zela hian September ni somthum thochan ni khan tirgo valal remada chung kwa chuan ran tarin pathian choi moina anneya atuk October ni khat thole ni khan unaw nuleram riani te chung kwa chuan pathian choi moina nei chunzom le ani din tharbial tuikwal kaushan chuan thuthung crusade le thuthung choi moina an buat sai September ni somni panga changani somni pasari chung khan thuthung crusade an biak ina anneya Reverend Sai Enga Sai lo lecturer ATI to speaker ni in September ni somni paria le ni somni pakwa pathiani mangkhan thuthung choi moina tuikwal sau jubilee run kota bot sai vele in chansin chapon chhuana warin common neya Reverend Sai Enga Sai lo chuan he huna hian pathian thu asoya pathiani choma ero revival program manglavin Sunday school nei ania Reverend Sai Enga Sai lo hian no pang Sunday school te huna man pui thung ani thuthung choi moina hi pathiani zan thleng khan revival program a chun zamani a speaker hi ATI zirlai pali ten choi oma Sylvia Kelaram din sangi Lalrimpari melody lal limpui le jer somla chanpui sailo ten zai rong bolna an nei chin boka pathian tharau ompui na hnuaya tuikwal kaushan te chuan hlok takin he hun hi an hmang ani September ni somthum thochani zan khan tuikwal PYD te chuan inkhom kim zan an manga he hun a hian pastoral mangai oma champhai bel to speaker ni in ahman puya Sylvia Keram din sangin fakna hla asa a tuikwal PYD inkhom kim zan a hian PYD member mi somriat pakhat an inkhom ani
Sai rang bial phun song ko shina September ni somni pariat inrin ni khan upavial limpu ya te chung kwa chuan pathian ne na lom thu soi choi moina anneya kaushan hoten zirtop zana changin pathian biak hona annei chana pathian ni zan thing khan revival a chun zomin pastoral than moi leng pui bial to speaker ani pathian choi moina inkhom hi sai rang bial chung ba ka bial pona changin man pui tu an chanem hle ani Sai rang bial West Serzol PYD te chuan an bial inkhom pui ro relna bo zuin October ni khat thole ni khan ATI ya chokme arsa chathnem takan pe a an khokonga chatlawa wangin West Serzol PYD IO hian tirko valal mal som zwalan chokme te hi ATI ho tu te ne na hlanani October ni somni pariat le ni somni pakwa pathiani mangkhan din tharbial kanan twal chung PYD de chuan sai rang ngal chom ko shanan tlua member somni patni he huna hian an fe chhuaka kanan ko shan PYD de hian ngal chom ko shan te hna hian ngai ishwina thilpek dekchi an hlana ngal chom ko shan te an chunga an lom hle ani Nathial Bial Missions Revival September ni somni pasari chungani somni pakuchunga Nathial chan mari ko shana nga chutwang takane izoni a upalal thamwana namte Chairman General Missions Department Swan Manpuin Revival chung hian thushil rongbolna anei Nathial Bial Missions Revival in khompui hi hlim takaman ni in pathiani zan khan pathian choi moina ne chul thu pon ni in atung ni somthum tho chan ni khan bial to pastor kezaram chanthanga de chung gwakal tangin pathian ni rom thu choi moina bot sai ni a revival hi hlim takin an man sunzom ani Re ek bial ailong ko shana po October ni thum ni lai ni zan khan ko shanin khoma bial tu Reverend Arlen ngak sangan mithar pakhat chu Mizoram UPC alom lut bok ani Kolasi venglai bial LED chuan an bial in khom pui ro relna twal chung sang sang in kan ton nei chumang zawin a kharna hun October ni khat thole ni zan khan venglai biak ina bial huapin an manga in khom hi unawnu HL nun tluangi bial LED president chuan a kai shwaya unawnu Cyril nun pui bial LED secretary in hun masa mangin unawnu Larem Ruati bial assistant secretary chuan thushil rongbolna ani Kolasi venglai bial LED in kanton program kharna huna hian LED member twal chung sang sanga changin kalan chanem hle ani Samphai bial din thar ko shnaroi turin mithar pasari chung ko ni ami te chu September ni somni pakwa pathiani chuma khan bial to pastoral mangai oman Mizoram UPC a alom lut September ni somni pakwa pathiani ve khanzai on veng ko shna bial to pastoral mangai oman no pangpatni pathian ne na hlana Reverend Peter ro thangan hemini ve khan new samphai preaching point a no sen pathum pathian ne na hlanin mi patni lalpa iswa mingin swanga idamna baptisma a chantir bok ani October ni khat thole ni zan khan new samphai preaching point a hian mithar pali te chu twal chung chairman upasiral chanthangan Mizoram UPC a alom lut boka thole ni zan ve khan din thar ko shanaloi turin mithar pakhat chu pastoral mangai oman Mizoram UPC a alom lut bok ani October ni lai ni khan samphai bial zo te PYD te chuan lova tin sum to natlang an neya PYD member natlang thok chhuak an chanem hle ani ole khati zong kha ko shan rong bol chanchin kan clear le ngai thak thei chu ni